Jesu. Sivule Jeremiah chapter 31 sifunda verse 1 to 3 nje bese sithandaza ukukhuluma kafishane bazalwane egameni lika Jesu. Jeremiah angazi lesizulu thina lesihloko lapha ngicheckama kahle mhlawumbe masikhona ngiqalela kuso uzofundela asikho lapho kwamanye ama-version akhona kanti sifunda la sikhona kuZulu 20. Ngicela sifundela Mama Mtsabade, ngicela ungivulela i-message yazi ukuthi unayo sofundela amahumusho nje. Incwadi kaJeremiya 31 isihloko sithi ukubuyela kwabakwa-Israyeli kuNkulunkulu. Verse 1. Ngaleso sikhathi kusho uSimakade, ngiyakuba uNkulunkulu wayo yonke imindeni yakwa-Israyeli yona ibe nabantu bami. Usho kanje uSimakade uthi, abantu abasinde enkembeni bafumane umusa ehlane ngesikhathi uIsrayeli eyakhona ukuze athole ukuphumula. uSimakade wabonakala kimi ekude wathi, ngikuthande ngothando lwaphakade, ngakho-ke ngikudonsile ngomusa. Cela siphindele indaba yethi lapho bazalwane verse number 3. Verse 3. Yebo. uSimakade wabonakala kimi ekude. uSimakade wabonakala kimi ekude wathi, ngikuthande ngothando lwaphakade. Ngikuthande ngothando lwaphakade. Ngakho-ke ngikudonsile ngomusa. Ngakho-ke ngikudonsile ngomusa. Cela sifundela Mama Mtsabade. Verse 3 nje. Mawuvela kahle lapho kuwe. Noma ungaveli kahle amanye ama-message verse iBhayibheli aqobe. Mangaveli kahle usiqalele khona verse 1. Verse 1. And when that happens, God's decree, I will never be plain as the sun at high noon,
I will be the God of every man, woman, and child in Israel. I will be the God of every man, woman, and child of Israel. Amen. Yeah. And they shall be my very own people. This is the way God put it. They found grace out of the desert. They found grace out of the desert. These people, these men, these children, this Israel, they found grace in the wilderness. Hallelujah. Yeah, Mama. These people who survived the killing. These people, they survived the killing. From the beginning of the year, you survived many killings. According to the devil, you have survived that. Today you are here sitting down. You have survived. Amen. Akusiwo amandla akho kodwa akusiwo amandla ami wena uthi uNkulunkulu, you have found grace in the wilderness. Waphula ebulaweni, waphila. Ulapha nje namhlanje ngoba sithi sizobonga weNkulunkulu, siyabonga, siyayibona inkemba kade isizungeza kwasho ukuthi wena uNkulunkulu nathi sayibona inkemba inhlebo kade ziphambana ngapha nangapha kuthiwa senza ukuthi singakwenzile kwasho ukuthi ukhona uNkulunkulu. Namhlanje sihlezi phansi abantu abamangala ukuthi uphume kanjani ngoba besithi siqedile ngawe, kanti ukhona uNkulunkulu. Namhlanje the same God who was and is, he is still the same today. You have survived killings. You have survived tribulations. You survived emthilwe. You survived emathakathwe. Usehlane. Bavuka ebusuku babiza igama lakho ulele. Ngenxa ukuthi unaluthandazo umntwana kaNkulunkulu. Uthi these shall be my children. Abantwana bami laba ngiyabavikela. Athi bazalwane eBhayibheli njengoba iintaba zihaqile iJerusalema, kanjalo nabantwana bami ngiyabavikela. Sithi silele, sithi sidrive, sithi sihamba ngama-public transport, uNkulunkulu nothando lwakhe lukithi. You have survived the killings and you found grace. Uthola umusa, senzela into besingafanele ngabe siyenzela. Kodwa umusa wanqaba. Ule wasithanda. weNkulunkulu ke wahamba nathi. Ngizwa nomzimba ukuthi awuvumi namhlanje. Ngizwa ukuthi namhlanje bangasuthi bengangasho lutho ngoNkulunkulu kodwa uhamba nathi. Ngizwa ukuthi amandla wakho kodwa uNkulunkulu waba nathi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. If I me so. Israel out looking for a place to rest. Let God out looking for them. God told them. God told them. This is our thing, Mother God. God told them, yes, I will never quit loving you. I've never quit loving you. And never will. And never will. Yeah. Expect love. Expect love. Love. Kuna koma lapha. Ithini expect love. Lithi koma, liphinde lithini mama? Love. Liphinde lithi koma, liphinde lithini futhi? And more love. And more love. Oh, asiphinde mama sibane noma singashumela sobabili namhlanje. One uthini uNkulunkulu mama? I will never quit loving you. I will never quit loving you. Hey. I will never quit loving you. Hey. Yeah, mama. And never will.
and more love. Uthando olungaphezulu. Hallelujah. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes. Everyone fucking victim love. Loves me. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Seqedile bazalwane. Lafunda khona uNkulunkulu bazalwane ufika ku-Israel, ukhuluma no-Israel la. We know ukuthi u-Israel bekade ethunjiwe bathandekayo. Uma ethunjiwe for 70 years uhlezi ekuthunjeni. Kodwa ngesikhathi ethunjiwe kunamagama uNkulunkulu akade wakhulumile bazalwane. Ukuthi siyezi isikhathi la Israel ngomkhipha khona. Ngoba ukuthi ukwisizini yobunzima akusho ukuthi there is no light. Ukuthi udlula esimeni uDavide akakhuluma ngaso athi ke noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa athi angiyokwesaba lutho. Ukuthi usase esigodini sethunzi lokufa udlula usho ukuthi uNkulunkulu akekho. Uthi ke uNkulunkulu ngekathi uIsrael esekuthunjeni eBabylon ehlezi lapha yana kungahambi kahle izinto zakhe uIsrael
luyizolo, lothando lungulo namuhla, lothando lungilo naphakade, alikaze lashintsha, alikaze ladayilutheka, alikaze lolu luthando nje lumile. Besithi lepheshini labaMtsimande lithi-ke expect love and more love. Mama bathandela bamfundisi kwamazuthi lento iyahlukaniseka ukuthi kunothando lokuqala, nothando lolo, kube nothando lwesibili, kuphinde kuzoba nothando lwesithathu. Kwamazuthi ama-seasons angafani lawa, isizini yokuqala mhlawumbe isizini yosizi akadumulo, kodwa ithi nothando lumile kuze bephakade. Noma usesizini kunothando bathandekayo kukaKristu Jesu lumile, kube nothando. Number 2, lokhu lumile, there is more life. Umfundisi wangazalwa uMama last week athi nothando, it is agape love. Ngasafunda u-1 Corinthians chapter number 13 verse number 4 kuya ku-8. Ungabhala nobhala mawuchaza uthando, ngizofishanisa nje ngithi uthando yinto ebekezelayo, uthando yinto enomusa engenawo umona, uthando yinto engasikhukhumezi, futhi uthando alizifuneli inzuzo yalo. According to 1 Corinthians yilo-ke ukuthi uthando lize lithanda izikhukhumezi, uthando liyabekezela. Bathandeka kunothando lolaphakade, uthando lukaKristu Jesu. Lolu thando lolu bathandekayo engifuna ukukhuluma ngalo, it is a divine love. Uthando lwaphezulu, uthando lwaphezulu lolu. Lothando lwaphezulu silibona ngani? Silibona ngokuthi it is perfect, it is unconditional, and it is an eternal love from the highest power of God. Angiphinde bazalwane, lothando lolu silibona ngani? Masithi uthando lwaphezulu, sithi uthando number 1 luphelele, alishoti ngalutho. Lothando lolu luphelele, lugcwele, banikela ngena. Ngizoya bamfundisi uRomans chapter number 5 verse number 8 athi the same love elukuKristu Jesu athi selithululiwe bekithi ngomoya wakhe oyingcwele. Lothando lolu bathandekayo luphelele, lothando olukhuluma ngalo. Lothando number 2 alunambandela. Lothando lolu number 1 luphelele, number 2 alunambandela, number 3 olwaphakade. Number 1 luphelele. I'm talking about the divine love. Masikhuluma ngokuthi divine sisho ukuthi yinto yaphezulu, akusinto yabantu le, akusinto yabantu le, yinto yaphezulu. Uthando number 2 alunambandela, alisho ukuthi ngoba wenza u-1 izolo namhlanje sengizoyeka ukukuthanda ngoba wenza iphutha. Lothando lolu ngikhuluma ngalo, uthando lukaJesu, the agape love, alunambandela. Ukuthi izolo uke wacasuka waze wakhuluma amagama amabi, amagama alimazayo, akusho ukuthi lisebe
it suffers long. Masithi it suffers long, sisho ukuthi lo thando lolu luthanda abantu abalukhuni ngaphandle kokuthi athandwe in return. Lo thando lolu bazalwane, lo thando lolu sithi thina lo thando liyasafanisha ekuthandeni. Lithandela isho, lithanda ngisho umuntu olukhulu. Limthanda umuntu olukhuni engamfuni uNkulunkulu kodwa limthanda. Lo thando limthanda umuntu kodwa lingalindele ukuthi kubuye something good. This is the kind of life uJesu asinikeza lona. Ngivumele bathandekayo. Ngisho ukuthi liyini lo thando. Lingubani lo thando? Lo thando lunguKristu Jesu qobo lwakhe. Ngoba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi kube lona lokholwa yiyo no bathandekayo angabesali ekufeni kwangunaphakade kodwa abe nokuphila kwangunaphakade. Lo Jesu uluthando himself. Lo thando liyabekezela lwehla emazulwini langena uthando kumama esibelethweni lahlala for 9 months. Lwaphuma uthando, lwaphila impilo. Uthando lukaJesu lwabekezela luhambe emhlabeni. Uthando elukuJesu lehle emazulwini labuya lazoshaywa emhlabeni kodwa labekezela lathi noma abantu engibathandayo bangangithandi kodwa will continue to suffer for them. Uthando lukaKristu Jesu silubona lehla limathunjini omhlaba liyolanda ukufa. Kwenzenjani weJesu? Kukhona abantu engibathandayo lathanda elingalo olwaphakade. Kasebizwa u-Ephesians athi sasikude sihamba ebumnyameni kodwa ngomusa wakhe namhlanje we are called the sons of God. Kungenxa yothando alwabekezela nabalushaywa. Uthandiwe nokungamfuni uJesu kodwa uthando lwakhe lumile kunaphakade, lume kusukala unyaka, lume usiyophela uthando lwakhe. This kind of love liyabekezela, liyabekezela lo thando bazalwane. Ngifuna ukuthi ungalibambezeli ngoba yini izinto ezisazokwenzeka egameni likaJesu. Kodwa lo thando lolu bazalwane luke lakhwafulelwa lo thando lolu. Luke lathwala umqhele wameva. Luke lahlatshwa. Kwathiwa wawuyindodana kade bakhulula. Kungani ungayikhululi wena? Kodwa kwasho ukuthi uthando, the mandate of love. I will suffer for them so that they will receive eternal love. Ngoba lo thando eliphethe olwaphakade. Okay, silibona ngani lo thando lophezulu number 2. This love is kind. Lo thando lolu bazalwane sikhuluma ngalo, uthando lwaphezulu linomusa, linobubele. Lo thando lolu bathandekayo luqhamuka from a good heart. Luphuma ngaphakathi enhliziyweni enhle. Lo thando lolu sibona uthando. Kunomama elithi iBhayibheli ubanjwa eqotsheni. Kuthiwa waletha lo baba amadoda athile bamletha kuJesu. Bathi nami simbambile. Simbambe phi. Uthini wena? Ngokombhalo ithi le
Jesus. Lapha mvume. Hallelujah. Lapha mvume. Nothando lolu lithi noma sesenzile izono ezimbi sabulala sathuka senza konke besiyabekeza kaIsaya athi wena lonke enomileyo. Jesus. Bangasuthi uthozana othandweni. Hallelujah. Unothando lophakathi. Jesus. Sithandiwe mazulu. Hallelujah. Lothando sithi bazalwane liqhamuka from a good heart. Lothando olwaphezulu lunosihawu igama lenkosi libonga. Amen. Lothando lwabazalwane lisenzela izinto ebesingadeserve ukuthi noma ebesingacabanga nanokuthi zingasenzakalela empilweni zethu, but ngenxa lothando ngokuthi sithandiwe emazulwini luhamba nathi lothando. Lusisibelele lothando noma sendlula ey'meni ezikhalisayo kodwa uthi nobody expect lindela uthando. Kusho ukuthi the moment siya kuNkulunkulu ndi-expect uthando. Lindela uthando, uthando, uthando. Uthando nothando nothando lukhulu lothando. Lothando lolubazalwane luyamangalisa. Lithi noma singahambanga kahle endleleni kodwa lokhu luhamba nathi. Akuhlabelelayo angingedwa. Into embi ngawo. Athi mphela lothando lolu alicabangi into embi ngawo. Ngamanye amagama alibambela amagqubu. Lothando lolu lwaphezulu bathandekayo. Lolu lwaphezulu eselikithi namanje. Eselikithi ethululele ukithi ngomoya wami. Lothando lolu lwaphezulu likaKristu Jesu. Alicabangi into embi ngathi. Ngamanye amagama lothando lolu bazalwane alibambi magqubu kodwa into eliyenza lipractice njalo ukuthi limthethelele. Lothando lolu lukelomemeza uJesu esesiphambanweni lathi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Ungakhuluma baphosa abathandekayo ekhuluma ngokuxolela athi yinto enzima le until okulula ukukhuluma ngayo until uzubhekane nayo sekumele uxolele.
bathandekayo. Kunothando, sekugcina bazalwane. Lo thando lolu bazalwane give up. Uthando lwaphezulu give up. Lo thando lukaKristu Jesu masithi give up kusho ukuthi likuthanda bazalwane from point A with the same love until point B. As long umuntu angakafi noma yes umuntu angakaya egodini uze athi ke ubaba umfundisi uNkulunkulu umuntu umlandela kuze kube ngaphezulu kwethu. Oh lo thando sengathi sibaluso namhlanje. Lo thando lo bazalwane give up. Luthi noma sisone kangakanani umamzibande uthanda nokuhlabelela ethi ngiyathandwa ngingubani kunothando bazalwane uthando lwaphezulu kunothando lukaKristu sesiyathandaza kungayiphutha ukuthi ukhona phakathi kwethu awulwazi lolu thando kungayiphutha ukuthi ukhona phakathi kulezindonga lezi kodwa uyazi wa experience the love of Jesus. Nami magama mangithi awukazi wa experience ukuthi awukazi wathatha uJesu waba inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Uyadinga lo thando. Kunothando number 1 uthando lo sesiyaphandaza noma singasukuma sikunenyawo. Kunothando number 1 nalokuthi uNkulunkulu wathanda izwe kangaka ukuze ilona lo okholwa yini abe nokuphila kwabuna phakathi. Uthando lo wonke umuntu bese kuba nothando usuphakathi kuthiwa expect love and more love. Kunothando usuphakathi uthi usuphakathi uphinde expect more love. Kodwa hayi ukuthi liyashintsha ukuthi namhlanje likanje namhlanje uthando lulokhu kodwa lunama-dimensions amaningi. Nothando lolu usuphakathi uphakathi enkonzweni silala nayo sivuka nayo sihamba nayo. Bamanqale cela uzothandaza egameni likaJesu. Kungaliphutha ukuthi bawukhona awasindisa awulazi lothando lokuqala oluthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Sithandiwe bathandekayo. This love olwaphezulu uthando olungenambandela uthando olungenasika uthando olupheleleyo uthando oluthanda noma abantu bengathandi. Igama lenkosi